Matanika tonga pea toke lau o fatua I le toga I putapu. Ani e matani o ne whakalau whiri e mai rea ke manatu. Whakau mi umi no ama no whatu he nuku e te whakakau kau. Te ikai te ke ngalo I au. Te ikai te ke ngalo I au. Matanika tonga pea toke lau o fatua I le toga I putapu. Ali e matani o ne whakalau whiri e mai rea ke manatu. Whakau mi umi no ama no whatu he nuku e te whakakau kau. Te ikai te ke ngalo I au. Te ikai te ke ngalo I au. Siki mahina e le mbulu e whia whitani so I kakalu. Te ai kole waka te kanutu o hange kua usi o atu. O mamatai he lau manu e ne auto ki he te au. Tā koe mā ki a te au. Tā koe mā ki a te au. O whahangalo tatangi te wheo mi vai ko la tai ko I kumaoni. Ko hukula tonu tapu ke uloi ko fuasi e te o whamaoni. Ufunua pea mo halaka kalato whakosi o tola taana. Te o whaniku o pai ata kota. Te o whaniku o pai ata kota. Sigila a e ne holo kai whakalau mai ai po. Pea te nihia e hapula to o te uku mata e mangalo. O ne loa pea mo vai lilo he tāko a koe whakapo. Te o whaniku o tau mamaho. Te o whaniku o tau mamaho. Sigila a e ne holo kai whakalau mai ai po. Pea te nihia e hapula to o te uku mata e mangalo. O ne loa pea mo vai lilo he tāko a koe whakapo. Te o whaniku o tau mamaho. Te o whaniku o tau mamaho. Ko hufanga mo hinga I talawhata puku tape. O ku whaatapu atu hinga I kamata anga polokalama. Ahoni ka ata whanga maari e koe ni. Ke o atu ai mo polokalama ko ia FATUFONUA fo'o. Ki he weekend. Ko he ni fōki pia mo PIVENI PIUKALA. Ke maa whahoko atu e tau polokalama ko ia ki he weekend. Whataunga pe ka inga kua ngolele atu. Pe tau polokalama ko ia ku whahoko atu I he ahoni. Taim te tau pe ko ke whiwhia ke tatai lere ia PIVENI. I he laine ke maa tala noa atu he tau polokalama. Ko ilo I pe foki PIVENI I ahoni ko e koe pe tau whiu whakasia po ko wheha aho o ku e te isi ai ai ngahi whatongia koe mo whahoko I tongana. Ka hene pe he ke whainga maari e whi houa koe ni. I lawa ke ta tarata anō ai o hoko atu e polokalama FATUFONUA. O ku taitai rei ko he polokalama. Mu whewheha ke PIVENI ki hauan. Malo sol. Koe. Koe whamai mora te pehe. Tau tolo I mai meni uhi ta programa. O siene e whanki I siuge e whaile whanki mea ki he whamau ngā whiga akwa mai hopo. Koe. E judicial review ki he mea koni sutoni. Koe. Hena mai whai mo whatahe mo e executive poate pa mo e loe ako koe kene hanga o whaile u mea koe ni. Pagon tok lava ben bau turi mai ni ke wau ke ta programa. Koe. Ko e whakatoa ku oku ango lau kurahi pinga isiu ke whai ke ngawe e fu e teka koe ni ke tau lava o ke osiang e ngahi fihi koe ni mama mai hala whanongi kau. Koe. Mahina whoki o whakatala noa na ke hangeko ku ke tala noa kei na e whahoko ai tala noa ai poate whakaaki mo ngahi judicial review ke lama whaha wakai ki ai I he wiko si whuki na ta tala noa taua ke ngahi ola ko ia ta proklama ko si na ta tala noa ki he ngahi ola ko ia hopo ko e tuu ko ia ko mo te wakai ni mo poate ke ngahi ki hopo pekoni na oswai ki ai tala maha nola o pea o mo wakai ki ngahi ola ko ia pe ko hangai me fe mau ki te whakahoko ai pe ko e hoko atu ngā ue ke ngai hopo fo.
Io e solo. Ku ai pe mai umea. E ngai hopo ko ia kokot ki ai. Koi. Ka koe mea nei whailea ni nai. He koe whi mau nia ke hanga he whamauanga o mai position to tono e konisu to neo whatatau. Koi. Whatatau ki he ke kupwha koe konisu tone he. Mo kupono nima konisu tone. Koe ui oku veiki. Koe ui oku kai ke lava bri konsaila ngo fui kupu e ua. Koi. Whakarea koe kupwha e solo koe ke takau e lao. E oe e tapu ke te whau o halao kehe ki hou e ki lao kehe ki he kautonga lao kehe ki kaumuri. Koi. Aia koe i he foi lau maari e whakaukau koe kupwha. E kono wharea pe e taha pe ai lao o tongani ki he hou e ki moi mea vare. Koi. Pahinga ka kai ko toa pe o kui kai ko e tonga moi tonga. Ai koe foreigner pe ka kai tonga ki tatau. Ai koe wharea ke taha pe. Koi. E kai ke whakotu halao i he whonuani ki ha whaahinga. Pe a tuku ha whaahinga. Ka e taha pe mo mamafa tatau pe ki he kakai ko toa pe o e whonuani. I he mafa tuki e foi kupu koe mo mahu inga ai i kuala ti. Koi. E tāno whoki e kaumisinare he koe konga ia o e ngahi te stoi mōt whakaristiani na nau mai o whalotu ia ka tongani. He na nau o mai o whatongai o ku mo ulaloa e kakai ke kau hou e ki. Koi. Pena na hanga rewa o wharei mo hinoi a tupo uraki tau whaahau. Koe kuonga whahi te ni. Pea mga tūngai hono whao e koni stūtone ke whamabopo ke whonua. O sange koe whamatala koe koni stūtone e solo. Koe kupu ono ni ma rewa pehere wa ia he kupu ono ni ma. Wharea koe kupu ono ni ma hi kai ke aha. Whakafofonga wharea rea. Iyo, koe ki whi wharea o no fo ia hei. Koe mawhai o e kau whakafofonga. Ai, koe wharea rewa, e whai ai whire kau whakafofonga o e kakai. Aki ai pāloti. Pea ilonga hataha, any person. Kua ka ngofua ke whiri. E ngofua ke whakotu uia koe kantiteiti. Pea ke whiri ia koe whakafofonga mai wahenga whiri. Aia koe resi sita ki ai. Kai kehe kua pau, hei kai whiri hataha. Aia kua whai ki ai hatu tūni i ha whakamau anga. I he pure anga, ke totongi hapa anga. Kua tuhu i pau. Sai, koe kuanga ai whareanga kua hanga pia o ki whamapo wharere ipe. Koe isiu koe iahe koe ai o kupehe e whai e whiri kau whafofonga i kakai. Aki ai pāloti. Pea ilonga hataha ko ka ngofua ke whiri. Hei kai ke lava hataha o whiri ka pauahane mo ua whawhamau anga ko tutuni whamau anga. Te kai ke ne lava totongi. Sai, ona wharea whapahalangi ko representative of the people shall be chosen by parent and any person who is qualified to be an elected may nominate as a candidate. Koe whakaukau koe ni he koe ngahe he kuiai ai whafofonga no pere ia.
o kui whare area ka nei o sutu uni whakamau anga mo ua 3.3 miliona something. Tau tenge ni hanga ia totongi a koia mo ni kau taha koia. Singi o yen sing. Pehene lewa vai lewa ai tu ia ku konfetik lewa ai whakaukau koia te mo kupfa. Ai nei kai mau whakatala noa ki ai pa koe way forward i ke whahu ke whamaunga ke nahanga o mai ha solution. He ka pāte ke whakaukau pēu kai ke uhinga lerei. Kai ke uhinga lerei ke ta ofi koe kau whawhunga kakai. O tapu ia ke nau ke lava kai ke ngofua ke whotu. Nau tōria ko ha candidate ka pa waha nau mua whawhamauanga. Ka koe whawhonga koe kau no pere o kai ke aha. Aia koe fo ilao koe ni he ono ni ma apply pe ke whawhonga kai apply ke whawhonga kau no pere. Koe wheui lewa tu I whe kuwha. E solo. Ko kuwha ta mai e tatau pe lao ke taha kotoa. O e whauha lao ke kehe ki ha whahinga pe kehe ka whahinga. Does it make sense lewa he taimini ke whau pe lao ia ke kehe pathway ia ai whahinga koe, me whahinga koe. Ikai. Ko ia. Kasi tau wete whewhe mea koe. Ka koe uhinga ia koe solo e whakaukau. Ke might as well ngau ea ke foi taimi koe ni oku mau I tu ai he uisi wani. Ono ngā fo na osa te ukosi ono e kea whaunga o ku mai ai kau whawhonga ki. Ko unga pe koe lao pe ko stohi I solo he. Ko unga e kulau he kai ke tau tohi e lao pe tau whitakai pe tau toria he. Whahu. O kai mahu inga ke whakamau po opo. Ai ka koe unga foke ai move koe ni ke ne lava he whamauanga o mai ha position to ton kai lava ke ilo he koe liriu ia ultimately koe liriu ke whaipe mi whare area. Ka uhi e rei yang pe ia. He nai whotu upe whare area ke hiki mai tala noa ia. Hala whanonga whakorikare whanoani me hono kahau o tā noa he mai whare area. Hoe the alternative na whai ia lo to wao. Whai whakapouri. O no la pasi atu he eikilahi koe. O pehe. Ka koe konga ia hopo koe ni oku. Ki moa ke awani. Mahina pito oku maria pito ai taimi koni ku ke to mai ku puono nima o whakahoa ke kupa. Koe whakaukau e ua. Ko loto ke honga o atu I whaikonga koe ni ke si o wakaiange ki ai. Olo aki oku ai whakaukau ia pehe e he talanoa ni ihi. Koe kupu wha oku uhinga ia e tatau e lao ki he taha kotoa be I he fo I le volo tolu ko ia o tau iai. O koe ke fumahino ia koe hano whakaloloto whakaukau koe ape lere whewhe. Ai uhinga bea ka te au koe uhinga ko hape lao apply ki he tu I mo hou eiki mo e kakai. Ke whi konga uloa ki pa tau lere pe hepe ai. Ke konga uloa ki ia. Ke whi konga hono ua oku atanai I he whare he lao koe de whiri ke ni I kou nau mo ua hopo sivile ke nau atape nau tolu koe mo ua hopo hia pe oku ta off ke o te nau kantiteiti oku aha wakai ki he konga ko ia pe oku atape I kai aia koe ke oku I whakaukau e ua ko loto ke o atange ke wakai ki ai Io kono mo ni nei tala noa I pe e solo he uhinga pe koe whakaukau koe ke au ke ai mai ke tatau e lao
ki he rewolo e tolu, ke operation pe wharewolo pe, ke he pe rewolo ke kakai ke he pe re. Ko foi tala no uhinga, ko hange pe tala no uhinga I he rewolo ko o nofo whakatonga ku. O tau nofo o triangle ko ia tu I ho e kakai. Pe unau behe rewa I he tala noa ko ia e apply pe ko wha I he le volo takta. Pe ko hai ho tala noa uhinga ki ai. Iyo, whainga whanawhala pene whaangau e ki taimi koe ke. E hangi unini mo ka kaiba o te whihu. Ka toa me ka te kanoa pe taua he mahino pe. Ka ko whakarea whapalangi e na ki mahino angeia. No laws should be enacted for one class and not for another class. But the law shall be the same for all the people of this land. Tukai ka pau ko kelas ia ko taha ko kelas kos ia tukai. Kelas kulu ia ka ko people. Te mahino nge whakarea whapalangi ku ngā whuke ku hai ia a class. Ko ia. He ko kai ke. Ko hanga he foi lao ia tu ni. O e whau halao ke ngai class. Ai ko Pene toi whakamamawhai mai pe, but the law shall be the same for all the people of this land. Aia ko tuko all the people of this land, de wherewe taime hu mai ngai klas ke he koe, o hange koe whakarere wolo koe nai whakauhinga. Koe. Mahino apita koe. O mahino apita fi whakau kau. Koe lau ia solo di tatu. Oku mahuinga lawe ke specific and provide with clarity. He koe aia koe ke aia lao ke au fia mo veiki kai toke o mai o whakawawanga. Koe me aia ngai fu kaula te wolo e taimi koe. Mona. Haka e whikaua na ke hanga. Te tonga taha pe, ka pau oku apply e koe whakaha mai au pehe koe hopo civile. Ka pau te mo ua hopo civile. O te hapo, he kai ke kau ia he tūtu uni ko ia a lao whiri ko pau ke totong. Pa te tok whiri. Hopo civile koe ke kau ia he tūtu uni lao whiri ke pau ke totong. Ia. Ai he whakau kau nau pehe koe hopo hia pe koe mo ua koe he hopo hia ko pau ke totong ia pe toki te toki candidate. Ka pau koe hopo civile ia pa te mo ua ai o koe ke lau ia i hopo he lau whiri ku atape ia hange ko nuku. Ai ku nau whakau kau koe whai hopo. Kau e ke whai hopo koe nuku e ne hopo koe nai mua tolu miliana nai hopo civile pe nai hopo hia. Sol saibe. Koe o ai whakau inga ke tuu ea. Koe. Ai peke ta foki ange peke fo ilao. He lava peke fo ilao mai clarity. Koe. Everybody opinion niya lava peke tau keke. But the law should be provided with clarity. Mari e tama. Iyo, hena totonu foki ia. Ka pau koe ke kau e hopo civile ia i he lao whiri. Ko kanga peta pehe he. Ka pau rewa koe ke kau e hopo civile. E ngahi mo ua civile ia i he lao whiri. Au totonu foki aha no makatuunga, he? Au totonu ke aha no makatuunga wai o koe ke kau wai. O e whihia whainga hange koe ni e solo. O kai tau account panke. Koe. Pea o mai tau banga tuku hau o whahu ki ai, o mai mo e panga ko toko ni o whahu ki ai. Koe.
Koe whakakaukau koe. Ai au hu ko mai koe atau pe hu mai tak panga te au o panga i wangi au. Kui. Pe awa ture wa toho mai pa mai. Toho i mai pe pa anga toko ni. Anga fefe ke tau lau whawhai ke. Kau anga o te whakaukau ai whai lao pe solo. Ke kuhage whai lao pe he. Say that no person may be chosen against whom an order has been made in any court. Whatonga i whai ko in any court. Ai ko in any court ko ni te ulawa pe criminal or civil or any court. In any court. In the kingdom for the payment of a specific sum of money. Kui. Hei kia ha mea hei ke ni hanga tala mai whiwha winga ko naso. Kui. Ko tuia mahalo o ku whewhe ke tukuange pe ai i he whi whakaukau ko ia, ko ngā hai ku kai fo ke fu. Ka pana i lo i ko hea makatuunga mea ko e ko ngā ke lawa ke tato ki unu atu ai. Kai toki ka pai to come up pe he ka hau. O te come up he laine ko ia, pa toki alo whakaloloto whikonga ko ia. Ko ngā hai ku kei tuu pe ia he e au, te kei kia hafu makatuunga whewhe ko e ko wakai pe pokia me ta fa ke ta ha ke fasio ke ka ta tuanga ta wa ko ko ya ke ta toki unu ki ai hata fa mama hata kolosi mai line ko hata to kolosi ai ka hau pa ta toki ki unu mai ki ai ka ta ki unu ta wa ia ki he ke tunga ko ni na ai ko ai ko lo pe fo ko weekend ko ni na 5 finga pa anga ai finga pa anga ko ni na fa hoko e he poate ko ia ai patoa ko ha ho wakai ke tuunga na ya o ki ai he ko hanga ka na wakai vo ki ai na ya o e finga pa anga ko ni o kilo ai ko ke fu ma o ke tau mu ko finga pa anga ko ha me ngau e ke pa anga me ka ko ku ma o pe na ya o finga pa anga ko ni o kilo e piven e ki fo ta no mange he ma tuunga ko ya pe ku ke no hoko atu ke move forward ko me he finga pa anga ko ni ke nga ngau ko fa he po te mo na ka venga. Ko ia e solo. Na talo ki pe ai whinga paanga. Ai take ownership e kai ai tau hala whanonga whaputare. E kona mo ni hoki without I support e kakai unable e taha kotoa e gene whaiha ngau e whaputare. Ko ka whilau ki ha mea o mea o sia. Ko hange kon ko mea nei whai he poate ko mau tolu wani he niu. Kui. Ko fuafua time fo ke nei to whai a whaka ilo. Toko lahi pehin. E whakaukau. Ko foi fonga ko no fo tu mai kau whafofonga. Ka monofili kau whafofonga. O wai mea na hanga bridge. Kui. Nai take ownership he poate ia whakaukau ia. Ke move ngai whaka ilo. Ka nau whai nau tore fundraising i ke whai a kono whakamore. Ka tau e pe wini pe kulosi. Kai te ke mo whakaukau ni menau. Kai te ke lava he whamauanga o mai e ai tunga totono o kuia e whanua pe mo nau lao. Se kau aki pe mo whaunga whiri whare area. Sai. O ia o mai koni ke he ose hopo tangi. Hawai foi hopo ia tolu. Kui. Hawai foi hopo ia e tolu me hopo tangi. Pia ku eke mai rewa whakamore ia ai whahai ko ia ki he kau mea koni ai whaka ilo. Kui. Aia ko e taha o eke ia me he whai tahane a uia ua mano tupu. Ai ko me whakafufua rewa poate. Nau whemai nau tole laine ki he ono mano fitu mano. Kui. Ke totongi a ke umo ua. Ka koe whakalotolahi fo ke nia na whai au ia koe ki he. I he poate. He uhinga neongo o whila fo i toko tolu koe. Ka uhanga he fo i ngau e koe ni o solova fo i fihi. Whaka politikare na tau whea mai na tole tau tolu ngo futupu. Kui.
ai ke whakiki pe he time whiri ko toa pe. Ai whawaiba mo tō pai. He whakaukau ko ia so. Koi. Ka ko sioko ko hapai ni ko rockfield si ene o se whiri ko. Me a whakaukova mun ko te whanongo ko kai peke to e whai mea ko prime pe toi. Pe toi whanongo ato wo taha pala o mesi ha whainga mea. Koi. Ke toho aki I aki. Kau na ore wa malanga e tūnga e nau whakaukau moanga e nau visone ke kaha o e whanuan. Tau te fito e mahu inga e whanau o e kaha. He anga e whaho whatongia o e ahoni. Aia ki au rewa, kune hanga rewa mea koea teke kakai ke nau timani ha mea au toi maalunga angi. Me ho nau ke tepe. Koi. Whawhia maria I ho nau. Koe aia koe taha ia ngahi makatuunga nei whai ia. Koe taha ni ngahi makatuunga aingu koe ke whakaiwi aki ai ngahi eke whakonistu tone. Mana tui koe whainga whakaukau koe ni solo. Koe ke pehe hake pe. Pea pehe hifo. Koi. It's an ongoing battle. Koe ko ai koe whakaukau ia. Ai whinga paanga. He ka pau he kai ke kau e kakai. Ko fotua solo koe ki motua koe. Ki tala siu na ni whailo po iwa. Koi. Hei kai peto e whakaukau ha ki motua vouta ki ne whailo. Whailo. Ka koe to ore wa he kua te e mafa ko ia. Ake nau abil ki he kakai. Ke nau take ownership. Ai tau destination for politikare. Koe lau maari e mo whakaukau I e so. Koi. Whawhawha pito e whakaukau he koutui. E hange koe ko ke tala noa ki ai. Nā kuta noa me taha I he ola koe hopo. Neongo ku ai ni ihu hao e toko tolu. Mo ua e toko tolu. Nā pehe he taha koe ni koe mo ua koe fo I toko taha pe. Tātou whito ka pau koe minister. O ku osi whiunga anoa pe ia. Ke wethi fo I whakailo koe na e whai. Osi whiunga anoa pe ia ke mahu inga maarie. Ai whakailo koe na e whai. Mana te fo ke he kamata mai koe whakailo. Lakoa ke ngahi uhinga ke heke. Ka kua o mai koe ke taini mi. O koe ka toko taha pe mo ua ka toko tolu. Toko tolu la lahi au pito. I he pureanga. Pe ko tui ku hange ko tā mai whahistoria. Te whahistoria fuku me whenga paanga. Ko taha ki lu piveni ko fu paanga lahi au pito. Ke pehe a ke pehe kakai o tāna ki I pehe ki whai hoa tolu. Ko fu paanga lahi au pito eni. O ku whia maa kakai ia ke nau loto aki whainga whoaki ko ni ka koe. Ko ea koe ke whenga paanga he wakai ki ai. Ko hoa tolu ko ni. Me anoa pe ai taha ki lu ia ki he. Taimi ko loto ai kakai ke nau whahoko. Aia oku kone tuu ko ia hange ko ho whamatala ne nai oku ia e whakailonga positive au pito ki he hoko atu ki mua, ki he way forward, ke teki mo tolu koe poate, mo sio ki ai, ukamata ki ai mama mai ai halafononga, mo ngai tuunga ku ia e kakai I he whakapolitikare ke teki mo tolu piveni. Ko ia. Solo ko tāna ke pehi mea koe ni. Nau tala no au mo e whakafonga. A tonga tapti ma e lere koe hopo. Ko ia. Ne ongo nei whakailo e mautolo tonga tapni. Hau ia whamalo mai ka au. Pea ko pehe koe lau maari e to tonu ia. He nei mahino ka au kai ke mahino I ki ai. Alpare ma. O ne whamalo I he uhinga. He nai talo ne campaign he wanoho fuluma ne struggle mai he fufoi issue ko ia. He ko expectation ia kakai. La koe language ia whai e tala noa te nau. Te ne maua e te manakoa. Language ko ne bribery pe. O te whātu. Ko wenga e whata noa e solo. He mea ko nau ke lawe mai ai. Koe lau maari e nau. Amana e asi mai me he pure angapa mo e kau no pere he osko e whai ansi. Ke mahino ko ngau e function e lao. Ke pure pe lao he whanuani. Lulo soa. He neongo na e whakailo a tonga tapu nima.
a e sake kana ku emotional au pito he ne ha o fa malo mai hono fai me ko ni ke ne vete foi palparema so ko si o ya ke foi vete anga foi palparema ne pe mai pe nai fai ngata ia experience mai palparema ko ya ngai ke be ni mai ki moa Kai. na kai ke si o ko no si no e na si o ya ke hono establish pe implement a rule of law so ka fai la mari e pe he na amanaki embrace he whare area mo kabineti ke na wanga rewa whatokanga mai rewa tau mui he lao tau take for granted ka nau mai nau toria o toki malanga tau whai ha mea ke ua toi hoko ha mea peheni aia ki au rewa ia hange ai nia ke nau ke mo lao ke oa ate nau tolu he lao ai ku kai kehe ka wange ko whakatala noa solo tokoni au pito pe fui hala whanongo i ni ke neanga ko i tau dolu tau unu ai pe teka i pe fuwe te kahe te nehanga peo whakamao popo mo Koia. Wai whake mea maari e taha ko hoko piveni he tuunga koni he tau tala noa ko he hopo. O koe e ni ihia ko nau tohi na toluia i he social media. O nau talamai na toluia he nau whakaha na tolu ho nau loto nau pehe. O ku hange nia o ku furihia e he ni ihe he kau mawhai koni he pureanga. Ai ola koe hopo i he mo ua furihia ki hange pe ia o kai ko mau tolu ia ku na mau bribe ko lao ku tonu pe ke whale re ko lao paloparema. Ai ka uluaki ia. Ka foi mea e hono ua ki ai. Ma tēnā huka nā tatara noa i he wiki ko o sina ke o mai ko e na hanga he whamangatangi a hiki e ai lula fua kona koe ke whai a koe hono prove koe hala ia ma tonu ia. O nā hukanga nā tolo o mai ai lula fua koe whai a koe hopo hia. Ai mahino re vai he tai nimi o ku hopo hia i mea koe ni koe ke hopo civile ai lao e koe ni Philip o totone ke hopo hia i he tai nimi i piveni. Koia. Ai ako hanga he putuni whamautangi o seti mai ko hatoi whaka ilo. Ko hatoi whaka ilo i he lao whiri. I he lao whiri o ku pau ke whaka mau ia a ke standard of proof. Ko e beyond reasonable doubt. Pea koe nau whakatonu hia koe ki ai. He koe language ko ngau ea ke kuptolua o pehe where a candidate who has been elected at any election is proved to the satisfaction of the court at the trial of an election petition to have been guilty of an offense against section 21, 22, or 24. I go for who go for there go to have been guilty of an offense. To prove somebody guilty, it has to be beyond reasonable doubt. Okay. Yeah. Because that is a criminal element. If I ngata ke tau prove him or her guilty, he has standard balance of probability. Aya solo ka koe mea inok maari mantuina ta o se tala oba maugi fe moi kina to no celebrate vangi mea goa mo na te ke ulau le ia e au ia ai uhopo Koi o foka ko manako no lau ai u na o sko stay go lau ka to pe u putuni koi ko ulau mai ani pe nai fai he fa mau ko na ko fa mau tangina na rak fai na te tutuni he hapo ga tu on toa pe mo kiu fe kau aki mo na aki min ke standard of proof pe na to ki fai tutun he u case ke he o li fe mai ke po to ha lau
ka koe foi mea ni maari e solo. Koi. E wa mea koe ni o ko stara noa kia poate ki hau kwat kia. He koe nau reisi koni o ngau ea ke beyond reasonable doubt. Koi. Toi whamatala mai kau whamau ia. The rule against double jeopardy is then negated by subsection 2. Koia. Koe double jeopardy ia hei kai ke toi lava toi whakailo tu oua. Ka koe pe mai koe kau whamau tangi. O negate foi lao ia foi toko rule ia koe ia double. Aia uhinga mai ia e toi lava pe ia toi whakailo. Toi whakailo hia. Ia koe whakailo hia ia. Aia koe whakarea au nau pe hanga he subsection 2 ia o negate ai foi lao against double jeopardy. He pe mai foi section 2 ia pe mai. Nothing in subsection 1 shall prevent any person being charged with an offense against section 21, 22 or 24. Aia koe tautea le vai a kapau e toi whakailo kriminolo e nia. Criminal. Koe course of action le vai ia o ku tautea paanga fine of 5,000 or 3 years imprisonment. Koi. Aia koe tu kone ka mea kone ko os guilty ko ni. Koi. Pe malava pe ke toi ai me ka mea kone hao. O whailohia le mai. Ka mana tui koe hopo foke nei fai foke standard of proof appearance of probability. E ke lava pe o mai whamonia ke convict now tolu in the criminal prosecutions. Me ai e ngau e kai poate ia from here onwards. Koi. Mari apito ai e tu hene kamata ke mama mai u hala fononga ko ia. Tata fita me whakalao ka konge ko lau koe. Ko mea ko toa pe foki ke hange ko whai ke tala noa he polokalama ku vete pe ngai mea ko toa pe me whare hopo. Alu ka toa pe whare hopo vete mea e u whakauhinga. Pane tofa marewa moe hala ke whai fononga moe hala ke whai hawakai ke whai whalere i e piveni Io, o kulahi a putu pe foki mea ke whalere i he fo i lao koe ni. Ke whalere i ke ne hanga whakapapau i. Ta intention, ko intention fo i lao ke ha. Ko intention ni ke le lava, he koe lau koe he soko e nahana tolo o mai ngai argument me he lao fili koe a Piritania e solo. Kau sio hanga Piritania race pa nahana to pe he kua taha o kune o committed the bribery. That's amount to corrupt practice. So corrupt for kia is an element ni au kau ia ngai ngai fonua whakatemokalati. He koe lau mari e nau whakakau ke hanga he foi processi. Ai ko foi process fili. Ke hanga he foi processi o filter. O filter ai whainga intentions koe whakakau corrupt. Koe winga koe nau mahu inga ia koe ngahi tuunga whai tuutuni ma whai lahi eno whai gaha no. O kai foi processi o whakatu mai. Nā hana tō refer koe winga koe na nau race ai na hana tō saiti mai e ai la Britania o pehehe foi lao ia. A person shall be guilty of a corrupt practice if he is guilty of bribery. Ai ko te guilty pe kita he bribery o nahanga tōria o whakahala ia i kita ki he corrupt
he koe corrupt practice. Koe. Ka pau tau pehe ku alu. Koe whai konga i o maari he kongkoni ko ke tala noa ke ai. Koe ngā mantu i whako o koe whakaukau o tau nofo mau pe ai koe ki te lava o whailo tu o ua hata. Ka koe nā ku ke lau mai koe whai ko ngā ia o ku malava ia ke whai whakailo ia whailo hia. Solo. O ko mahalo au. Koe ki hin pe ia nei tropu mai he kau wha martaki. Ama tu ya una o mai na to me atakai o rule of law. Awa tau toria. Maria la dama. Ihe ta whaaki ko ia e piveni ko tui mahalo ko ngā ue ke toki hoko atu. Tu kehe ka pau ku ia i ha mea ke te loto ke tānaki mai ihe ta whaaki ko lotonga tā nofo koe ni he ngahi. Ola koe ni me whaki mea ku lava ke maanu hake ki olunga whaha mo wakai kia he taimu mo sio ai ke tutu ne wha mau. Ki mua ka ta toki mawahe mea i o wha osi ki he ke ha isiu e taha ko tu he osi e peta taimi he isiu hoko ai. Io solo. O ku sai peke ki toki lango mai peke toki aluge. O ku he koe it's a matter of time. Ke uhanga o he was browse through he tutu ni solo. Ke au o loto ke ta toki foki ke ha foi POLOKALAMA. E tau tala no he bribery. Tuunga lolotonga lao. Me au kui ko bribery. O kai ke tala mai he foi lao ia ko ho o fa ko bribery. Kai ke tala mai he. O whaka apa he lao ia ho o fa. Koe to tau whakafufu o kai ke whaka apa he lao. Ka kuhinga koe hunga he whema ke tala noa ia for future reference. Moi mea he koe men koe nau fia e solo he. Neongo nai fo i pe ai tangia te isa ai hopo koe a kiu pe a moti o toa he wafu. Ka tokonia e uhanga he whamanga o mai whai tutunia tokonia ke mahino pe a tokonia ke mea ke ngā wei. Ka pau o tau pehe o toton ke puke mo e kau minista lolotonga mo e paremia lolotonga me ngawe aki ngawe preanga koe campaigni. He kono ngafo he na e au ia ki he kono whakawawei ke osi ke hui ke whiri pia ne kore ai wau te kakai. Pia ai ngahi elemeni te lao ke ne hanga o prosecuting mo e whakaukau ea. He kono tu e tai mini o wai elemeni te au o kui e ti. Kai ke make sense. Hange kou whaatanoa koe na tuhifo ai minista ia a Cook Island. Koe ne hanga pea whakatau e fo hina re mani o ange he ongata maiki. Pea ne peatu mo manatu i au he whiri. Fo i statement ko ia. Ne ongo se ni pe hiwa ni ma fo hina re mani. Na tuhifo ia. Sio ki he keisi, hange koe keisi koe ni. Ai mahu inga koe ai prove agency. Elemeni. So ke keisi koe tokon pare mia. Na e fihia tokon pare mia he na ia ne. Aho koe na hangai he pehe ko saya pentani. Tamo engkas nau poto. O whakareai. Ke mousio ke fulori tua mo ngai tange ko ya. Na ai alu ke feitu ka wafe i mai ia. Roto le rei gai whafofonga ke tufaya i hou man. Sai. Tu urewa minista he ne lea wha malo pene pehe. O kau loka wape ko. O kau ni unga ke hou eiki ko ko. Koe aho ni koe. Koe aho monu ia o hou man. Koe ne endosi. Ai koe fui statement ko ya fihi ai. So ke foi fihi agora ton ta fa minista panga. Koe foi whakarea. O ate mea bage manatu ia o he fili. Ai ko ngai foi so ke foi ke mea na fai ai fihia. Ko konga ko ke po hiwa.
na hanga fo ke fa maula ia ko nga ko balance of probability Koi. ko ne pasi ko ne io ia e tai ko na announce ai minister pa nga ko o te ni mamano to be u ka au e fine madu ago ne ko ko mi fa kala ka sa mi pe he le wa he mea na pe pas so o fihia ia he balance of probability o tai mo na hika e pa ki beyond reasonable doubt o pai ko fa mo onia Epson evidence na ilo toki ai. Ko winga fata noa e solo hete tatoki o mai o tala noa e mea koni. Hange ko te meniti ko ne double jeopardy. Ala mai ko pa mau. Kai ke ngau e foi la ni e toi lava pea o toi whakailo kriminol. Ai o maari e mea mo. Pe to koni ka tau tolu. Mana tu fo ke solo ko ta fata na tau e foi system fili. O mai o vete vete. Ahoni ko ki o sia ke ta te fu. Whakaka paulo lota. Gai. You. Mon lahe abito. Go ilo pe foku te toki alu ta wai a fai analyze lo loto go ya heta ngai polokalama ko ni ka hoko mai. Mahino mai ta inimi piveni he tu ko heta inimi ku os o mai ai ongongo me he fare area fai e fili a tolu o nove ma. Ai ko e fili si ia tonga tapu fa ono pe mo fitu. Ai ku fa hoko ia a tolu o nove ma. Ai teke mahino mai dai nim pe ko e fe taimi o ku fai ele sisita ko ai ka quantity ki ai pe ko mahino mai taimi pe ko fe taimi filipe pe veni ku fa mai dai nim me fare area Io os mahino mai ahoni ma ahono go September anima me ahono September ku fai ele sisita ki he 2 weeks away 2 weeks away ko ia ai ku ave pe ai ku le sisita mahino ai ka candidate fili ko ia du ko a tonga tap fitu ku mahino maha hanau voice ki he tunga ko a koe o ku ke kau he sisita ko ni pe toki mahino pe he ne a uki ai i he toi foi wiki fo ki ai ua ki whahanga au ki ai pe toki ia uki ai ko fui whakausi solo okay mahino ia i lau mai ka kai whai e foi fili vai koi e me ka kai take it or leave it but ka ki au ko o ku mahino pe ai vilitaki una whai ka ki au ko foi fili whaasi pe okay Australia I'm too old ki hato e elections pa retire i pau ia o but ka ko whakapopula i au pau hanga whilau i au he foi ha tai pe ko ko conviction pe na lava sio ke he foi loka ko he ni ko hanga i kau ke tu ko ne iri go du mahino opito ai konga ko ia pe ku ata pe foki mo hat fainga ta be e toki mahino le sita ka gotunga na ke ai ku na mahino e te ke kau ki ai pe ko kau ni fili mahu inga ni ku ke io fo kau ke hinga u fo politikare ko ni ku tonga fa hoko ai e ni tu ko ia e piveni ku mahalo ko tu ko ni osia ngahi konga ko fika aki pe mo fili mahina pe ko me ko me fale area alo ate kau fale area o ai elo mahal ku kita ofi fale area ha wike u ma petol na mo vete tu kona ngai wa henga o sio ke kakai ha ngai fie ma o ngai me pe tu ke he pe to ngata fa ono mo fitu ma pe mo ha pai te na toki wakai ki na tore na wa ahi ka ore ke mahina tu kunga kuna iai ka kone ko ngahi o ngongo pe ko lava ma o mai ahoni ka ke tate a ki he me ko ni kwai to hitangi la ka mata toki lava ke hu ka hau ka tu ke fa ma apo mai be ka fa ma lolo ka ta toki sio ki he ta polokalama ko ni hoko mai ke ngai isi ko to ko ya o ki he me ko ni kwai ke ai to hitangi ki he lao ko ni ki he tutu uni ko na tari fale area ka wat pe ke fa ma apo mai ai ka ta fe unga he ahoni kata toki wakai i he polokalama hoko. Io, malo pisol.
Ko fie whakamāpopa tau ia, a ke whakamālo pe ki ho kau followers e solo. Mana i toko ni goni he whinga paanga, hei. He kona moni oku kei te pe whanuani. Ko iwi wha ekonomika me kakaitonga o nofo i muri. Ka pau te nauhanga kehe me whanuani e toi whaafang. Koe mahu inga whokia solo e si o goni. Oku hange toki malawa o unlock ai potential ho tau kakai. He taimi go na wo ai ki muri. The full court given potential se unlock. Wai ki tamata pulu. Ko toni finau he. Oku wainga ia he top level o go o tapulu. Tapulu. Ya koe richness koe matapule koe nio tala noa e lau miliona. Koe ko no unlocka hono court given potential talents. Koe palparema koe he ksio e tok unlocka e umea koe he nauo koe ki muri mai whanua te mokarati. He purite takangata kotoa peia e whahinga kala, toka whahinga humble beginning with equalness, equality. Pau malawa re vai pau naha ne tolo provide the mechanisms ke lava unlock ai. Lolotonga ai nofo, koe kusio e solo, koe kautapulu heni tolai taha mi hate iope. Ko ngahe na nau tupu hake pe I malai tapulu sio pe ke swing pe ten pa moi pa nau keti ai pe o sio. They have brilliant talent. Ka koe ke lava yo unlock. Ko fehu ia pe ko ha uhinga o kulava he ngai whanua te mokala tio unlock ai potential e tau whanau. Kai ke lava ia he whanua nai tuku kilani. He so. Si o pule tau kawaka pulu. Nau toki o, nau tauria toki accelerate. Hono demonstrate mai e nau potentials. Pea kuange ai fo I whaka apa e ka nau tol because of their court given gift. Nau talent. Ko e mea koe o ko pihe ai something to do with our mindset. He ko ke naka whanau mai ke kulawa te ngai lao kone he fu koni stutone o e mama moe. Okay, aspe foi rego e mea vale. Ai ko uhinga unless and until tau lava remove foi attitude ko ia. This country cannot, and I repeat it, cannot progress any better. He kono moni o feina. Mo noa pe kakai. Tau kei whihia pe tau tauria hanga I whakau me mindset. Oi foi era I mua. He hake ai lotu. Monotari ai lotu ere. Ko hanga I whakau te ke tau mawahe mai mea. He kei turiki pe ai kakai ia. Pau kei rea ki pe, pau kei ai pe, pau asi pe ia. Asi pe ia he attitude ko ni solo. Ko mea kona tau sia asi ka asi loloto ai mindset. Ko mea kona tau sia ko I he lao konu foto mai konu aset toi tangi konu ai ke fai. Asi ai mindset. Ko mea kona ke hiki ai wahenga whare area. Lolotonga ai futaimi tō lalo taha paanga. Asi ai mindset. Ko isiu kone hiki uhila. Asi ai mindset. Ko palopare mare vai ko sio ki ai he kai ki tau lava vete. He tau mohe pe ko uhinga le vai ai o ko whaka malo ai
e hanga he whinga panga solo o mai hoku iwi lahi. Me koe nau e ai o ngau e lewa hano. Os e tauhanga o ai koe ne bribery e whakatontonu e mekanism koe ia. Ai e ne mea koe ne ngahi mo ua. He koe whakaukau solo peheni. Ko fuatua i ka koe ka ke ka alu ki whare area ke whaitutuni he tukhau e whanua moha o mo ua 3 miliona. Kei. Alo whai ia ke kelerei e kakai, pe te ke alo whakasiosio ha mea ke totomi ua. Mo. Kei. Mahina. Nga tūla ia. Ia koe mea ia koe uhinga i hono ai koe bribery. Kau tarate mo oni o ngai bribery koe ni. Na e rea ki pia e whahinga to fitu he ne tau kawe ke wha mau koe ne pehe. Tanga whewhe ke u awe ha moa moa silini ka ki ha taha rotonga koe ke haku ngā ue. Koe ne whakamatalaia. Pea tuku aki i rewa wai kau taha charity koe tuwha koe koe whaia he charity. He kau taha charity koe mo ua pe ke whai haofa. Pea ui mai kau whamoni ha na o mai pe o loi. Ha e whamoni whamui ia. Ui ta mai mei pea. Kai ke nihanga ilo whamoni koe kau tama koe ki mua. Pea koe eke ati ki ai. Nai whawhetu taki atu e mo ua pe ke whai o whaka koe. Io, nai whawhetu taki mai. Ko hai nai whetu taki atu. Ko seng stafi. O sia nau meo whakatua kawa. O kui kai kawa seng stafi he mo ua pe ke whai o whaka. Mea ia ofisa kolo. O motua ko se misivea. Ko kuhinga e solo. Eke. O mai o fuakawa. Kai ke aha ne kaunga tapare. Awe, so au peno ne pe mai ke whamau. Ke ave whewhe ha moa koe ke ha wahi. Koe ke ha kusirini. Ai ko ne tina ia ai kuhanga o aliji. Ko e uhinga ai mo ua pe ke whai o wha. Ko hafo i taivetia. Ka koe taingoe na umape hi whai anga na uwha matala whe paki. Ka upehe rewa anga. Ka koe mea koe na uongo i tahe mea. Masi ko sihova mo o tua mo si su mo lo tu nai. Teke mo a katoa mai he taimi. Tari whehui. Ka koe mea koe na uongo i e tangutu koe ai whakamau. O si o hifo ke. Kono toho holo si su e fuwai pere masi. Pea koe ki foi whakamooni wha mui tahai. Mahana kai ke na uongo. Ai koe tuku aki, koe mo ua pe ke whai ha ofa Jerry. Koe kau taha ia. A se misvea. Ko si misvea. Ai koe ofisa kolo. Kai ke kaunga sing stai. Pea mono mari. Sai. Ha ure vai wha monia koe o. Pea eke tia koe iai. Pea. Na e wha whetu take te kau taha Jerry ti koe ni ka koe. E tamai. Io na nau wha whetu take mai kau. Ko hai na e whetu take atu. Whakangonga whakahane pe mai ko se misvea. Ngā ko ne kapana ne tari ai o holomui au me hone. O hai na se tūtaka, ka mai ko se ingsta. O pia, ko hai i he charity i ko ini na mo whetūtaki he vui tai. Ta mai, ko charity, ko se ingsta ave mo no mai. Kolo si koe whakamai, ai mea koea interrupt ia o peake ke he mea. Si he whanga ke ulai taha koe na, mea lere koe na whonu moa koe na. O hena ne wate moa koe ya. O se ingsta. Ai he solo. O koe mindset i koe tala noa kai o tipa. O ku tipa loloto ia me mea koe nu tau sio ki ai. He koe uhinga koe aku. Koe mindset ia na nofo aki he society tonga. Ki mua e hao e lot whakaristiane. Koe whakatua. O ke tau tari e tau toi lot whakaristiane. He anga koe ni kusio. Ki he kei mo oni ai mindset. Kau ki whatanoa ke whakaukau koe ni e solo.
na tau whitakai mai tau tolu ia he lau hau. Nei, koe en kou tā noa, ko ulukala nei half brother pa mo ai koe iki toa half. Nana tamde koe tu aho. Tu boniwa. Koe anga tu ia oi whakaukau o iane ki malo hi nau tau ki tangata ne ara ke lewa fo hai o tu poto anga ia o palani o pau gen tande atu poniwa o na alu pehe anga he tamati aki koe tau ki tangata koe whakaukau fo ke tau le koe tari koe ai lotu nei hau mo kau misinare o ku lomi i hoto tangata ai upehe ko wi ai pata dai solo ko fatonga e ka fai fekau na upehe tari o ito ko si sukala isi ko fa mo ia ai ko inga pe ko tu ai pe lau ma ta ko ne mala bana ko ya lia si sua ki lalo ka tu e o to kitala no tangata ya ko fa whakaukau ko ia ke loloto pe Kau kapau pe kau fai fikau. Pane ki rea pe ataka. O tu ha ke ia tok tala no tangata. O se ia si sure. Kau fo ke patoa solo ia ko. Ko fakau ia ki as. O kui kai ko fikau e patoa. Ko vi sone u hili e patoa ko vi sone u fai gai tau finga. Mo tau fi lau. Ai ko ki asina taki mai ke he kai asi su ko si su ma ho inga ko asi. Fakau fo ke asi ia. Ko ia u ngai ho sana ka kai. Ko ia u ngai fola. Ka ko u ngai fo fola na ko nga ko si su. Ai ko ngai se mau aki hala ia ko. Pe na to ka hanga mai na to lo ia o. Ai ko tau pe ka pa na puna ke asi ia ne fia e to asi su ia. Ko hinga watala no pe ko mindset o loloto ange ya me alua to loloto ange ya ko ange ko la ko mahu inga nge ai tu fo no ai e tali ko si su kai ko fa tanga pe ia ko ke na la na tolo o la ma ta pa tu ake ko ai ko e ki hoko ke na ko tu ai pe tau ha fu pa malanga ke tama ko te tafu te o ko mindset ti pe ai so ka ko nga fu ko ke loloto e ngai e iro ko nga be ki ka kata ya Malo bito koye to va tau solo un be ko ni ko e ko na ko au pito ko foi statement ni dai farea ya kris to loloto ke anga ko bau ka ko to va de ya o ne pe ko no ivi na ma uia e ne o hake ai interese ka kai o ma lunga ngene so kita foi statement ko ko kata tu grave ga solo ka ko fa malo te ma taimi ko fa mo le pe ke ka followers i ho polokalama hono moni ko na e lahi pe nga o ke weekend ale to fa sio ba ki taimi ta to ki fa ma po pa te ngai me ko ni ko lo te update ngai me ko lava me fa ko pa te nga we ka wa ke ku a to le ka nga we a system ke ne hanga o mold ai mindset ke nau hanga o hake ai interest ai nations pe mo kakai o malunga nge na sio kita
I have an ultimate. I go see that's the ultimate output. He katoa le whilo. Tako whamalo tolo ke ki foi fika gona na ke o mai gona o whamalo. Ka wai ke uloto ki ulave gona hingoa te ria na uto e au na tapo. O acknowledge at pe ai mai ki foi fika ko ia. O winga big e na o vale no mai ai fusili lahi be e ka aonga big e tau ngā we solo. Malo. Koia, malo pito e piven fa malo la ya tu he lava le rei ko polokalama a honi. Ta toki hoko atu pe taim tatau e ta taim ni polokalama ko ka au tu ke ka pa ku ai hanga fatongi ala pe fa fe tolo. Ko ke fu tokanga ka u follow wa ye ke taim prili wa ke tonga pe ka follow wa ke mahino ku fa hoko pe polokalama ko fe pe ngai taim me fa hoko ki ai. Pe ko ina tamu pe he pe foi fika ko na o atu na kore mai pe ni ko na o mai fe mau pe ke o atu pe ke a o kai ke na fe mau ke fa ai fika ko ni hono hingoa ngai ofa ko ni pa tau fia ko nga ka kai ko i o kuna fia to ko ni nga we ko nga hi fa mama ko fa ko ka to ki fe lo ki piven ofa ke te ko mo nga we fai to ana Baroso ofa o vai a fa malo atu kai nga he lava ko e tau polokalama fatufonua ke a honi fa malo la hia tu ke te mo tol ko to ape au ku lava ke mo to ko ni mai I hono sponsor ko ngai polokalama pe ke nga tai na ai ni na mo o mai mo tolo te ova tu ai ke nga ke fra o nga hi ofa ko ia ki tonga ki PIVENI PIUKALA ke tokoni ki nga we pe ko tui ku mo whanonga pe ai ko na ku wa le rei pe ai nga hi ofa ko ia ke te ki ai tokoni lahi apito ki nga we te aku whamalo lahi doi ke mo tolo I ho mo fia tokoni ko ia kei atape hange ko lau atape ki mo dol ko ia mo loto ke mo tokoni hono sponsor tau ngai polokalama tau do fito ke polokalama ko ni ka pa ku ke loto ke tokoni ke ai ko nga apito ke tokoni pe ku fa malo la he mo ki mo dol ko ia mo loto nga sponsor polokalama fatufonua fo o ki he tau ngai polokalama ko ia ko mo osanga o totongi mai mo puka ngai taimi ko ia ke mo whahako no totongi. Pea ku hange koe ku whahako mai PIVENI mi tonga. Ku atape ho tokoni au ka pau ku ke fia tokoni koe ki ai ki tonga. Ki he tau ngā we ko tui koe ngā we ko ia ku mamafa hano whahako ko ia. Ai ngā we ko ia ku whahako e PIVENI he puko hai whainga ngā wha politikare ku mo ilo ipe. Ku ne whahako me ai o ku atape ke whahako tokoni ki ai. Pea me he follow a kon mo tolu mo mui I polokalama ko ia fatufonua fo. Ko e ngata tau polokalama ke ahoni ma ke kore whamore more atu pe ka pa ku malawe I hanga hingoa ko I tonu ke malawe ki ai pe o ku aha me polokalama ku whepaki mo hotui o ku ataha pe polokalama ke whetu taki mai o atu ho whainga maarie ke talanoa ke hanga ho wakai ko inga ke whahoko ke ongo atu ke kakai I he wakai a au ko e polokalama ko ni fatufonua fo au ko e polokalama ia o ku sponsor he kakai ke o atu ai wakai ko ia ai fatufonua fo au tata fito ki a PIVENI PIUKALA ke lava ke mo wakai ki ai pera pau kai ke whiunga moho wakai o ku ke tawatai na ke tuku ke tawhaaki ka ke mo pe koe mo mea ko ia o kulele I ke te koe I hene pehe ku whamalola hea tu ki he toenga o ka sponsor koe ni I tau ngahi polokalama hange koe kautaha ko ia wharekai ko ia seafood I loto o tahuhu o ku iloa ai kautaha seafood ko ni porque wharekai ko ni ko Heaven's Kitchen bau ke fia mau hawhahinga kātoanga tatau bebe ka bau ko kātoanga lahi Māori birthday porque habe whainga kātoanga ko ke fia mau ke lava atu ai wharekai ko ni seafood Heaven's Kitchen I loto o tahuhu o whakahoko a hono whakakata ngahi nau me tako ni mei tahi koe ni ai ane mo ile rei mo nei fo pake whitu taki mai ki he telefoni koe nā noa ua taha ua whitu waluono hiva ono pe koe tuasila koe whika whitu taha F o Portage Road I loto o tahuhu te naulawa o tokoni atu ki te koe I ha o fia mao ko ia ke whakahoko
ka pau ke fia mau ke na wato fai ai fatongia ko maau. Ai ke ngā tai ka koe kautaha koe South Pacific Loans o ku nau kei tu whamalo lahi. Starectable, pe mo South Pacific Loans, i hono sponsor ai whakalukfua ngai polokalama meihe kautahani, ai koe na whika telefoni pe ana, kau ke whia mau ha whapaanga. Tono no whapaanga, pe ko whia mau tokoni whapaanga, pe meihe kautahani, o na ki toi hanga kehe me South Pacific Loans, Starectable, telefoni ki ai, whika na o whamoui, no walu ngeau, walu hiva walu ihe South Pacific Loans. Koe page fashion store i loto nuk alofa hanga tu kihe taumo pea building koe office koe uhila teke lava o au ki ai o wakai e mau wala walu fitu noa ono nima no wha wharekoloa koe ni koe ki wharekoloa isi degu ai wala koe ni ka kuna uloto ke nau kau i hono sponsor koe ngā polokalama o koa tupe meheni tato fito ki polokalama koe ni FATUFONUA fo'ou pe mo ngahi polokalama kehe pe o kuna kau i hono oat na whaari aria na ngahi wala koe mo a kenga koe kua ngai lava o toko ni ket koe ko tau live stream o ku kei tu pe mo la whaahinga kātoanga pe o kalanini au ke whemau ke hulu ke mamata mai ke family te maulawa o atu ki ai fitu taka mai pehe mau whika telefoni ena vipona live stream koe noa hiva whata havalu nima whātolu noa pete ke fitu taka mai he ku telefoni toto o noa wataha ua noa nima noa ono noa fitu te maula whainga tapa pe no usilani te maula o atu ki ai o whahoko ai live stream ko iam au amana foke fo fitu i he ngahi wike ka hoko mai ai mau live stream ko ia me Brisbane i whahoko atu test whika telefoni ena noa wha ua noa hiva fit wha nima whataha o ku pe me Brisbane ia ai ate ngawa whahoko atu mei ai I love si ini net unga nakiko ni net ulo yo pero ngata